Amuru district matia chole sub-region Yoko Wic matek tekin Lutedero Lutela Lutedero kedong Balalo magito lagdian kabiro meno magiteka bala matek kuch pada Lakang sub-county mani Amuru district lwongo mono ward pa dyangi man tika balo matek chamagen gipia report kedong bene ko mogo mekin pache pian dyangi tika lakata balo kingolo bene we ngom padan moken ge wori ken poro me balo cham magipia roti poro wakili report mapol kibo Dennis Oti. Kukukuku ke Tele kino kwat yang magi ngene kinyin kono ni Balalo la kachel ke lwak magi kwo kono kololo matie Lakang sub county tie da ko chake ni tiet pia aduki mia ranyi ma die ma megi tie ka bollo ne ikom lwak die man magi tie kono wel ma pula tirani gitie ma voyo kono kum jo man magi leho dyangi ma wero cha wen kono no gen gitie ma go karwa ka umir go berie ge bolo kono ranyi atirane kum jima fura ma lwak ka berman gitie kon ka kwo kere macharo gwanna anyogi mutungulu la ka chel ke kabit ke ken jimi mukene mai noni die man tie ka chamo ge woko wengom tim man don tie ka weko kon lwak tie ma igi tie ka ngeta tira kon gi kore kum Tele piye kono dog ni joma kid man mala dirlo kono mogoni omier kon go ke kumala mi Uganda atira na joma no pego bere kara millo po kono chik makikero ka wek no gen go bede kar me bere me kin gitie gono gen kono gongo kono kama gibi gwa ye die ma megi bero ke pi mano pebe bere kar me chero kono ka yelo kono lwak magi kwo ya duol meno onyao santo ngara chel ma noni le pa dul man kono chabet ma karne o chero poro gwanna ma mege poranyogi la ka chel ke por mutungul ma mege eno logo ma iye ngeta tira kila choch pa wan luo TV so gimana mara chal do kom Balalo ma che ko ke lockdown me to ma chak bien chak pa mer no mo gi char 27 ma chara na jot ko ne pa bena yen gi char ya char we lead the world kon gi wani fude mab di te to eno bal ma ja te mo fal don kam pa ngom gi mi be ngom gi ko me exactly ki kar ma ataka wo ke tie gi anya matungu gi mo ga ko ta por wa gwana wen dio chama wen kawa sira ka chung pigi wa gene ngom pa ma van ma don gen ti tuer gament yo gana yeni la ta ga din era kuna da ngom ka pa pim ben era tini gament ka tuere i dog din sien Gil barolanya machung kono pilwak me Clark South yor moko chiek me lob Uganda ma logo ma ye beti ka tona tirani eno ko kum gamente pe me lupo kono chiek ma gen gi ker ye chingi ma mogo ni kenyo mior ki fu ye tiang ento pe ki gwar ye kono le manene ngom ma gamente mi Uganda ko cholo lwak mi Amuru I Lakang sub county ni ngom le eni maromo hectares ali pierre yogi wiye it marivani mi furu tiang mi keru factory makonyo wan jo Amuru ingom le eni endo gi gumarache luij magatwal inir matini ngom le en mawati yeni dongi mio mi gwago dyangi pa Balalo primero wa miti gamendo titiwa ka ngom mago berga chulu dano le eni gi berga chulu ne it Balalo nyo gi mier keru factory wego ko da chuli wego ko wan jo Amuru Odong la ter matie kono dichi mi Amuru district eno kwer la jwaj kon wajo ni jo magi magitika gwako leni magiti ya duol meno ni gitie kono wieli jame ma wano nyang ayene lo lek dyang ma omego ma gele ko dyang go donyo kono ma duwa de da pien ngata gwako kono pere gendo wuke ene ko dano ne ma calo dul ma gwako kuch be bedo wa yobo kartach ma le mono luone operation order le metich me gwako kuch be bedo ma nyurni wa mer wel mon nyo polich ma rom kitene ni ki wel mu duku ma rom ket nyomo toka ma rom keten we go don ka tich la gwak dyang mo ken ma wa bino ngom kono eno ni wa pe ki ja wa bi choro wa ko kitekom la dit president mi ma calo yo mum yor lo gwak dyang ti kede yo na ni pe ki moko pi nyankole ki ken ba ki moko pi yin la gwak dyang mo ken ni ma chel nyut ni ti ki ngom Mario ngom me ti kere ni nene goy wa rumo kai goy wa rumo ma dek nene pi tie ngom eno ni don kai ni timu jame eno ni weng
ti bino bot dul magwako ku ki beberi gam warga makelwon certificate of compliance ngat ma perege wan ma calo district security committee pewa miyo certificate of compliance bon ngat mo ke kene ngomeno ni manyoto ngat mo ikan matikenyo ki yeli Pilongea mo chwin iwan luo TV and Denis Oti ya Amuru.